Le gouverneur militaire ad intérim de la province du Nord General Major Peter Chirimwami Nkuba yitabye Imana ubu tuvugana nta gihumeka umwuka w'abazima. Yari guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ku rwego rwa gisirikare. Ubundi yari muntu ki yaravuze iki ku butegetsi bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu bya gisirikare. Ça veut dire je suis en train de matérialiser la vision de l'autorité. Yari inshuti y'akadasohoka ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reka turebere hamwe uyu umwanya yari afite nyirizina mu butegetsi bwa kiriya gihugu by'umwihariko mu rugamba bahanganyemo n'umutwe wa 23. Ubundi guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru General Major Peter Chirimwami akaba yiciwe mu gace ka Kasengeza ari mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo bikozwe n'umutwe wa 23. General Major Chirimwami yishwe ubw'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo zari zihanganye n'abarwanyi bari mu 23 mu mujyi wa Sake no mu nkengero. Akaba yari yagiye gutera ingabo mu bitugu abasirikari ba leta ndetse n'abari kuvuga ko yari yagiye kwifotoza nyine hariya by'umwihariko no gutera ingabo mu bitugu abasirikari b'igihugu. Uyu musirikari yavukiye mu bwoko bw'abashi mu mujyi wa Bukavu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Akazi ke k'igisirikari yagakoreye igihe kinini mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo ndetse ku ruhande rwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi akaba yaramwizeye cyane nk'umwe mu butegetsi bw'iki gihugu bwizeraga ko ahazi neza ndetse ko nta na rimwe mu 23 yagenda ngo ibe yajegeza kano gace mu gihe umugabo wamufite. Ndavuga General Major Chirimwami Peter Nkuba. Uyu rero mu mwaka wa 2022 yagizwe umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya gisirikare byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ibyo ari byiswe Operation Sokola 2. Inshingano ikomeye General Major Chirimwami yari afite icyo gihe by'umwihariko ari kurwanya umutwe wa 23. Icyo gihe yari maze amezi arenga 6 ihanganye n'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ku ruhande rwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yarabimwitezeho ko General Major Chirimwami yagiye ajyana kenshi n'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo ku rugamba rwo kurwanya mu 23 muri Rucuru ndetse amwizera ko byanga bikunda ntawe mu 23 yahere batsinda mu gihe General Major Chirimwami ahari agihumeka umwuka w'abazima ndetse yoboye ingabo. Icyo gihe urwo rugamba rwaramugoye mu bihe bitandukanye ndetse urupfu rwamuhushije kenshi kuko ni kenshi yagiye araswa bakamuhusha. Ubwo abarwanyi bari mu 23 bafataga umujyi wa Bunagana mu mwaka wa 2022 icyo gihe hari muri Kamena, General Major Chirimwami yari ku rugamba. Icyo gihe Major Eric Kiraku Muisa warushinzwe umutekano we bwite yarishwe. Birumvikana kwica ugucungira umutekano wawe bwite nyine ubwo nawe uburimo bagenda cyangwa se ukaba wahushijwe bikaba bisaba gucunga neza. Tariki ya 21 Kamena mu mwaka wa 2022 ubwo abasirikari bari babibowe na General Major Chirimwami bari bahanganye n'abarwanyi be mu 23 mu gace ka Kabindi muri Rucuru. Icyo gihe mu 23 yamwambuye imodoka. Icyo gihe naho ubwoba bukomeza kuba bwinshi ariko nyine nk'umusirikari mukuru akomeza nyine urugamba rwo kumva ko byanga bikunda nubwo nyine ibyo ngibyo bibaye ariko nta kabuze mu 23 bagomba kwihakya ndetse burundu. Icyo gihe mu mwaka wa 2022 Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yabonye ko General Major Chirimwami adakwiye gukomeza kuyobora ibikorwa bya gisirikare byo kurwanya mu 23 amwe muri mu ntara ya Ituri. Icyo gihe muri Nyakanga mu mwaka wa 2022 yamufataga nk'inshuti nyanshuti ndetse amwizera cyane ndetse yanamwizeraga cyane by'umwihariko yumva ko byanga bikunda igihe cyose afite umugabo wa 23 itazigera ibazengeza nko kungu biri kubigenza. Icyo gihe Chirimwami by'umwihariko agizwe guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru kuva muri Nzeri mwaka wa 2023. Icyo gihe asimbere Lieutenant General Constantin Ndima wahagaritswe ku mirimo nyuma y'aho abasirikari bagize umutwe w'urindi mukuru w'igihugu bica abasivile barenga 50 mu mujyi wa Goma ndetse kandi bakaba yaragiye ashinjwa kenshi n'ubundi kunanirwa guhashya umutwe wa 23 by'ubutegetsi bwa buyobowe na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bwo buhamya ko ndetse bwakomeje no kugenda bushimangira ko ibingibi bidakwiye ko 23 yakomeza kuzengereza iki gihugu. Ariko nubundi bikaba umusubirizo bikaba rimwe bikaba kabiri bigakomeza. Rero icyo gihe hafatwa umwanzuro wo guhagarika uyu Lieutenant General Constantin Ndima akaba nyine yarahisagarikwa asimburwa n'uyu General Major uyu wamaze kwitaba Imana ari we Chirimwami. Akaba rero icyo gihe raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye igaragaza ko General Major Chirimwami yagize uruhare rukomeye mu gutegura inama yabereye Ipinga muri teritwari ya Walikale
mu mwaka wa 2022 ikaba yarahurijwemo imitwe yitwaje intwari igize Wazalendo muri iki gihe by'umwihariko mu kugira ngo yifatanye n'ingabo za leta mu gukomeza guhashya umutwe wa 23. Ibi byose biragaruka ku buhangaje cyangwa se Chirimwami General Major nyine Chirimwami uwo yarasobanuye by'umwihariko mu butegetsi bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu bya gisirikare no mu guhanganya n'ingabo cyangwa se inyeshyamba za M23 nkuko ubutegetsi bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo bukomeza kugenda bushimangira. Ndetse kuri Felix Antoine Tshisekedi akabashimangira ko nta na rimwe azigera ganira n'uyu mutwe wo ufataho umutwe w'iterabwoba. Rero raporo zigiye zitandukanye zagiye zinashimangira ko nk'iyasohotse mu mpera z'umwaka wa 2024 hari mu Kuboza birumvikana iyo raporo yagaragaje ko General Major Chirimwami ari we waburiye ubuyobozi bukuru bw'umutwe w'iterabwoba FDLR k'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo zifite umugambi wo komeza kugenda zigaba ibitero bigiye bitandukanye. Ibyo byose byari mu bihe bitandukanye aho uyu Chirimwami yagiye avuga rikijyana mu by'umwihariko mu bya gisirikare. Uyu musirikari yafatwaga nk'umuhuza w'imitwe irimo FDLR n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo kuko we na Colonel Salomo Tokolonga wo muri jema y'ibumbi 3411 aribo bamenyaga neza imibereho y'abarwanyi bayo nibyo bakeneye kugira ngo urugamba rugende neza. FDLR ifite abayobozi bakuru barimo Pacifique ntawunguka uzwi nka General Omega, gusa umuvugizi wa 23 ku rwego rwa politike Lawrence Kanyuka we akaba yashimangira ko General Major Chirimwami ari nawe wari umuyobozi nyakuri w'uyu mutwe w'iterabwoba ariko nyine mu buryo bw'ibanga. Ngayo nguko rero uyu akaba yari afite byinshi asobanuye hari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba by'umwihariko mu guhangana n'umutwe wa M23. Gusa nyuma yuko yitabye Imana ndavuga General Chirimwami ntabwo ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buratangaza ibintu byinshi ku rupfu rw'umusirikari wari inshuti y'akadasohoka akaba munywanyi wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo hari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu rero by'umwihariko ubu iki gihugu kikaba cyakozwemo nyuma yuko M23 imwivuganye ndetse ikaba ikomeje no gusatira Goma igenda ifata uriya mujyi yataka. Intego nyamukuru nk'uko ubuyobozi bwa 23 bwo bitangaza ubuyobozi bwo buvuga ko nta kabuza rwose intego nyamukuru atari ugujya gufata agace buri munsi ifata agace ahubwo intego nyamukuru ari kugarura amahoro n'ituze, ndetse bakavuga ko igihe ari iki ngo bahabwe ikaze mu gihugu ndetse bakomeze kugenda bahabwa ikaze aho bagenda bafata, ndetse ko abaturage badakwiye guhangayika. Ni mu gihe hari benshi bakomeje guhangayika bahunga bavuga ko nta kabuza intambara ikomeje gututumba ndetse igiye kuba ndetse ikomeye cyane mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe bamwe bashimangira ko no kuba uyu guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ku rwego rwa gisirikare General Major Peter Chirimwami Nkuba yamaze kwicwa ari kimwe mu bimenyetso simusiga bishimangira neza ko ubu ngubu nta mutuzo rwose uri kurangwa hari mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero akaba ari imwe mu byo twabakusanyirije kuri uyu General Chirimwami wamaze kwicwa n'umutwe wa 23, ndetse uyu mutwe ukabishimangira ko rwose mu itangazo wasohoye ushimangira ko rwose yamaze kwicirwa Kasangezi. Ubu ikiriho ni ukutegereza andi makuru mashya uko arakomeza kugenda amenyekana amakuru mashya yose maragenda muyabona ndetse kandi ku gihe hano kuri The Zoom TV 24. Ibihe byiza.